Uba alam kupar snaitang nagasnong umpung Southwest Khasi Hills District, uday uway ubang ila banong unong Samaria babha. Uba jule yarap ikibrio kibaju shem hakalanon ne wat hatmer jong ka jingyam kibaju jaya ikibrio hakiwa barki umbahe. Halor ka jingle baha jong umba alam kupar snaitang kapau perthei hadian baula lej ban a jingyarap ban se ya kamet yap jong uway usamla na Maulai East Khasi Hills District. Ubalangam jelop hawa umngi kabahap hapo uput jong ka Southwest Khasi Hills but East Khasi Hills District. Hakabaw la terwahi dalade klem dadan menu ru baterwa yau baun lej yaram yakida ka baterwahi ban lej ngam syapo ban lej wad bat ban lej se yaki brio balangam jelop hawa umngi kabalaja dangshen hakisngi bat kibenai baladam kat kum kajingit hu jong u kani kamdei kasin ka banengkong rebun sien ula ajing yarap ikibrio kibadon kam ban lej yarap ikinu kibrio kibajungam jelop hapo bat bun na kibrio kilalaj lingba ka jingyarap jong u por bagisnam bala lej no laong uba lam kupar snaitang iwe ro ada ki don kam yang awan ngalak ban yarap kibun ki kes ngalap ba ngayarap ikibrio mdei tang ini la bun sin ki balik turis bat nga kila jan ngam jelop te ngalak yarap no ngala pengam no pentan no iki kila lajem lai sau sin jauh sini ke semua sisen apu arani koro balong kabis bisbal ngalai arab iki bakledi ki antu bila mun ngam jelop ngaya tanno iki gila no dokter ngasubham ai kuble ya ka seng MVP bakala ai award ya kum gini ki award ba ngampat jiyo re kata ngai arab gi bro mod jiyo re menta fast na ka FPP ngai kuble ya ka baka lalu kata dong ade membar jong ki ade presiden jong ka unit umpung terkadang dengan aku boleh ka FPP ya ka sakur Brokaway bat ya ka Southwest sakur Brokaway aku boleh lang iki to dan bok bagi nang ya tribha tri minot ya kana kam makan nang roy nang sam